Radio Samoa.
Lonu ue Samoa wai la le ile vasa la le oe inu ole vasa. Samoa ya mala mala malita inaole sua le palua vama le sula tonga ya manatua autupula ngatala voine ya so semana ufa ali alimalu ayatile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole show te filo malu. Silly, silly, low, loto. Pula mai dentro
yuma Yesu ele pepe wafana mai Yola tanga lea ua mai Paama noa lo loto Ti ena le ti apolo Le pepe wafana mai e tasa loto Me valo anga a perofeta Ya Maria mai Josefa Ina tula imau iketele ima Awawa Filipia Panawa ile Mesia Le tupu o tupu le tamana baloria Yesu ele pepe wafana mai Meola tanga lea ua mai Paama noa lo loto Si ena le ti apolo Le pepe wafana mai e tasa loto Malanga ileala Tonu uile no foana Tana fae ua te ina ina ua e tangata E ai se amanoa Langona le fa aloa Meita ile fale o manu ua amanoa Yesu ele pepe wafana mai Yola tanga lea ua mai Paama noa lo loto Te ena le ti apolo Le pepe wafana mai e tasa loto Seia malefia Osana ma aleluia Saulia saumea lofa e ave moia Lola na te talia Ya ofa matu moia Oi Samoa e safoia le amanuia Yesu ele pepe wafana mai Yola tanga lea ua mai Paama noa lo loto Si ena le ti apolo E pepe wafana mai e tasa loto Yesu ele pepe wafana mai Yola tanga lea ua mai Paama noa lo loto Si ena le ti apolo Le pepe wafana mai e tasa loto 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 Le pepe wafana mai e tasa Radio Samoa Taslima Ivatomi Ama
vi fianga mai leva i bandi le rivango le Aoauli ma tango fine la so fua so vanu le masina o te sema o tanto Aouli lo na lo famalona le malo so fu manuia male langie ma talo sia o na wa maua sina fa silinga ma lo si mai se fa ma lo stino ja ma tango tanga vo le rivango le Aouli le so fu le dei pe on the vai tuai ja le so sapa io le la so nafia ma fai unga ole vaiaso ia talo si foi o nai to tele tanto o lo maua le tino le malos tino malosi fa wina inga wenga tutu ma fiva lo fili mai pe ona masen ya ya foi fo nei a fe oi nga senga so le tino le riva tau ole tu sanga yo ole usita ya fa turunga li mo to mai fo ma ole wa valu aso le masino te sema o lo winga ele o toi u mia se taimi ya ona ka ko so lo foi le pese ka mai kir ngu foi le police ta polga ya ma tanto sa uni tu wa e fa filo ile pepe lo che si masi le dentro sanga ya ele fa wo wina so am talanga mo 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 li fa ma lo mo fa tail talanga ya tia e per ele to ba futanga ile town le la si uli fa mai fo i se temele ma antu le tanto ba tai le riva ngola ngoli le por kalambio la ngoli ba Fofogamua se uli fo ile tu la fa on suile o sema fa tasi mai le fionga ya le antu sevea ma le por kalambina o le nganga i fo favor se uli le tu la fitu ile poan nei ja le ngantile le tu lava ya le au fenga wenga pa ya le tu ai so se to vine lava le ngantile to no si la fa befo ya to mau o lo ma futo mai ya to no le so le nei mo ai si na koma ya si na mano longa mai ngā wenga sa whenga iei le nawa yaso yo ai le li whaola se na i al te mina ko mai le li whaola e whapia mai la ia tau wa au ke le kai kai o mga mir ngā meo le malolo maybe i le vai taimi au e lus fulu tau sanga maybe al te mina e alu mane a koa makua e le malolo e malosi ala utino na tatangi o le longo le fast fulu a makalonga e fa mai le ia wa kinkinga mai e lo ku e fa mai a o lo ku li e le pi wa ka le ise sua u ko ngolo ku nga limas fulu a fa mai be uma o manga mi se ko arwa ku lo ilungo le ngos fulu e fa pena swinga le dio langa ai o le winga la utala o tanto uma mo mi se tengi e malo lo ai mai nga luenga i titi pe tele o lo tofi ye tato o le mena na la ina faye le tua ye le meka o le moi e le kike ya fa nga me o le moi nga langa fa le meka o le moi ina e koma ma tanto malo lo ai e le insona i se senga me le menta o le po mrao au me po ia wai ai to fa nilia o le ane me pa o whaingo whianga ke ilu ai to fa ni le po o le makua manga ia o le mele moe pe pungsa ai panga le o nei atu ia e ngā lurue tanto i le fiafi o le po o le vaveau o le mea la lea ia tano si o nei lava lau malo no au o le fosia no malos au o le fosia se te whai atu e tue maua ngā luenga tai au o no soifua e le maua i se whalolo fa pela te fa tu na i lo soifua malolo ina e lo no winga e le umiaski mika ke mafuka fa wala tanto fa malo nai pa anga masani le tanto wala leo te mamu tina ma tua o lo fa pela o tu i mai ale muri panga tona maunta malawa fa pe foi no fanga lo tu sia ia lo tu soifua malolo ina malole o sai ta sia o le wanga ia tu foi le fanau amata ta pena ia te fa mauta me te fa lawa wa ia fa singa foi o aso fia o lo o luma nei a foi le yo a kuna va enga vili yo vili so le o ko ia rin ko malo si do ko wa ko ya fai ma so mai i le morena fai ma ko so mai i le menga fa fai le ento i to wala mo no kupe mo wala malo si yang fa pepe nga ko i lava le ya ma e want to mangalo yan to e malo fa silmanga ya le nga tele ala malo si le o lo fi tai tunga wan sa nga manuia
o i tātou tono ria tru, ia mala tautua ai tau malele o tātou ainga o lo o wha muli mai Samoa, ia tālo sia o le maruia o tau umai nai Samoa. Tālo sia le whana wa onga e lo tui mia state masalo fia. O le vai aso nei masalo le vai aso faule, ia po le vai aso muli fui ni wa onga le whanau. Whanau ia le onga tūlanga mua, wa senga tasi o le senga vat. Oi, ia nga, wai, tasi tau le ono tūlanga mua, intermediate ono i fia, fitu le van. Ia ma le fisenga iwa la, ma le fisenga se fu, oi si uma fisenga. Ma le lewa na mano lo kama saunga, whaida o ngai ala usua lo wa tali, ia po lo wa fine whamai, se o lai whaia mako mea onga, o la ukala ia o lua mātua. O kele no po a hisi mea o ngangai koe whair ke pingi ngau ku ore au. Se vang ngangai ti le iang su enga, ia pe ingi skulanga le ma alfia. Le temile nei, wa levan tau na whaita i ta ia mo meo tamiti. E kosi le mea kau o le kosi talo sanga mo ngā ruenga. Iau, whaita i ta, o nai ma whai o na whaatino. Iau, o ma whai o na whai e tātou. Ia, ma ua tele whaita i ta inga na ilunga o penga ta wha i langi. Ia mi se lava whanda u le wele sifuru fitu, sifuru varu, anu wanko e lunga na sifuru mara iwa lua se furu. Kamanga wa levan ka unga whakai ka e kusi le kusi tāno sanga, pe maua se ngā ruenga mo sina vai taimi. Po le ala wala ngā ruenga e maua i sina se leni so swani ai, i le ainga, se o lava no le leini o tātou. Ka penga le mea ka ora sivi, e wangi ki ufa peses. O le CV or ka avalene me rewa me ere. Vai, e se le CV or ka aval. E se le me ka o le CV. O le tala anga o lou o langa ngalui. E a whai a langa e fsoswangi kongo le kale sia. Se kusi lano o enga se fsoswangi. Il ke ungo le farsa. E le vacuuming o le farsa. E anu la ufai pese. E anu i mea la au karavou. E anu i mea whai al kongu. Kusi mai lalo mea na. Awa e se le tau. Te roa ia aturone. Mi se le vangi usila. E se le tau hone me le volunteer. Po leo fuino lo teng. E tinga lue ai mo. Mo nisi tangata. Ia, o lewa o loa e volunteer to tong. E fui volunteer tato. Ia, ngā o leo fofua o teng. Ia le mo le tong. Ngā o le kau mawha pe o le vai foi e maua. Ina ngā ruenga e fai. Ai ole sina vaenga pito silin tau e fia va ai ai me nei fo le fai ngā ruenga pe na o fofua lo teng e te feso soani e se si tangata wai le ta ua le mele ka o le fai longa pe ale ai se fa mau mai mau a koa u fai longa pe ale ai so fa maun lo fa mau ni fo le lo ka o ko lo se la ka la e alu aver pulin i po lo ka o ko lo su ka la e kango ku i lau ka. Ia e fa pena le de yolanga o le aso ua mole o le aso foi ia ua e fa anonga soli ia ua kau fa le kongula ka pupula foi le ia e fa mano antu le ngā lue mano le on sa o le mepi to silin tau a fe mole o la una iki ngai e su engalwe ia fa i o le kongar wengale ka penga umarka ko fa o le si mea e fa umanto se fa mtalanga amatele den yawo wa si tu stasio fale o ai ngai le sodnaf la inga la ta penal la to mu e fa baila sol e wa fiu ka penga solet fa o fa e ngi ko ka pe pa vo ye o ka ifia ka usanga ile o fa ngai ma sol ala e masalo ko ki ha se fulu ka pe pa la ko ngo ka poki e na fa teipa na ka pepa mo lava ua leto e fa ngaina ala e kumu e for fani ua le fo i atu mo ila tu fuile o le mo mia ke lo le siko nga menga ka nga e fanya ua le mali o ka ku e ka o ki mia langa mai fa foka ko lava se tu lo fa fonga nga le tu e ka sia na ki kilo lo fo e ko manga ia fa mai awara vea ala ua eilo ua makuane e ofia ua makang pa fa mau ua makang makarkala fino ala fa mai lau kala fa mai lo ma fa ele e koe ofi lo ofurga
ia koe ko ngor ka poki koe ko ngor ka pep koe o foi le liska usanga koe langa mai va ala me fai lo ofu e koe ko no ofu pe fa mo le moli fai ua ka ko o koe lungar ka ma foi le ua double ua pe ua triple fo ia fa pasi ku o le vaenga nga wa le me tupu o le makwa kumu ia ko fa o la ki mi ko ke move ia o le singa nga ruenga ma fa o le move ko ma lava ma me le ko ia nga ia o e ku nga o pepa foi tau pepa ia I pepa o so fa nga o le siki sengi pepa fa I poipo ia makala o kupe me nga lava se fa pasi oi ma ku fa leka ko ia konga ma ko fa la li ma me nga puspi supo nga ila lo mo ua o mana tu ile teine la lele malanga tu nei ile va alele taimi umalava utemiti ia wela upele sili aole nei wale ai o se isi la upele moni eiti ole fili eita si ole fama oni esu ia lava ole olanga telefoi o tausanga aole nei ole su ia sautali o apele ai tei wale foi mai aole nei toya ina la upele moni eiti ole fili eita si ole fama oni pipa 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 pipo pipa 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 la pipa pa pipa 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 su pipa pipa pipo su pipa 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 la pipa pa la upele moni eiti ole fili eita si le fama oni Taunu nei New Zealand o e malanga foi ilu America ele ngata ile su ile va ai sui fo I folinga awane inalo mai hamo to e foi mai ise aso malanga au nei au kilani to e va ai au la upele moni eiti ole fili ai tasi le fama oni pipa 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 pipo pipa 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 ba pipa pa pipa 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 zoom zoom ba pipa pipo zoom pipa 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 ba pipa pa la upele moni eiti ole fili ai tasi le fama oni Alofa lava au te ro, o le tala fia ua whaiti nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua, ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eise ngaluenga tele te whaia, e au lia lole lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whainga luenga mo le whaati
tinei no ia fa ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se yo ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa mamau e susuenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e mafai ona tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave mafai ngofie o susuenga ma fa ata nga au po tau fale manava mafai ona fa sao ina yola a mau alola pusa failoa awa ua whanau mai mo i tātou le tama ua foa ina mai mo i tātou le atari eiro na ua le maro e ingoa foi o ia o le sirisiri ese o le faipule o le atua malosi o le tama o le whaavavau o le alii o le file mo Samoa ua lata mai le aso soifua le Mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatunanga ino porkalame teitasi. E maua ilo wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo alo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se i leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tauvanga wa langolorina ele o dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. O esi la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Jamie le wan tu es full tolu minuto na tale o le tula e tasi le rivango le Aoauli a fe le tu ma tu mai talo fa malo so fu malo le ga lui fi le ganga o le mo le tanto filo inga le so ia le sionga le pule o le tu mo le danga le digital le fa before le TL marketing and to hai fo mo le danga alle pacific40.com le talo fa voucher va talo fa tu le sionga ia le pepe tala le ne fa tasi mo le rivango le Aoauli ma no le fe va ia malo fo le tau tai lo jonga le pepe Patalo fatu laftalenga Fofogamua ya fa pe foi le tapo inga Samoa lo mafuta mai tato pokalame le nei taimi le uli ya ole ua fa ya tu fa forta fatal no nga Fofogamua ya se ta va pe polar taina vela le ua vela tato la sama nei vai te tu ali o man tu fe la o con que fie le la li de
O le sa a mata le mo ngā vau le astona I hui lele. I peo I nā lo tai loa wa mata sau le mule ve vela. Ia le la wa fai atu le lanchi faful nei aso. E mato I tolo pulo tangata e whenga luenga I fafo I le aso a to le mawhai ona la tu tatali le toi ngā vevela le vela I tātou te mine. Ia, o zale mele e ngā kako mai Samo. Ia a whai a ngā luenga laka ke fia voi le, o le kemingi a koe whamarka kau ki aru kufala, wako, a wheka la le a whai kula. E pauar vai nga de fia te le vela la le uri e tā polo. Sunga le o ia ta vai. Ia. E ala mai lorta e o tamana pula tua matua mana ia le aioni au le langi voi lele. Ia matua I whaftai le tua u moful nā so e whala mala tā polo. Ia, anga wha pēla o lai whai aku yengi whi au le ainga o I le ima se sialu e whai. Ia, e malo le whai whaiva, malo le tau anto I antono le la ngona uma I tanto nafi. Ma le whai unga le whai anso le sao le vevela le o pepe. Ia, mai o I foi la ia o ngā I le tanto se. Ia, wao I nei, so ne e sir koe ngā asa o le la. Ala manga I o le alu I Samoa. Fiu le ai ngai whakari mai, langa funga fura o tau. Ia maka ele le swimming pool le o tau le Samoa le o pepe. Ioi, e mise la o le tutongi le tātou company la return ticket. Tu watu malau 5 se lau tala Amerika te tawhawai. Ia, ne ai maso popol tūlanga na, ai paulvanga taua. E te taua ona I loa wala te qualify e tātou se o Christmas. E te taua ona e whaataua tapa tolu sfuru poli 5 sfuru mai whaloloa. Ia, atino lava o ele la foina. Ele ngatal na. Ia, e te tau foina e lafo sau tupel mai cash a titi sali Samoa. Ia, whao ngāle klike e se lafo ai. Ai, taulan 5 se lau tala New Zealand ai lunga. Ia, poli 5 se lau tala Australia ngai lunga lau tapa pe o I lau tupe lafo mai cash. Ia, na e anga vaa voila ia le tatu sei. Ia, la whai le aso 5 o Januari. E lua fo ia tātou whailonga, lua return tickets, lua fo ia tātou cash prices 5 se lau o lau pocket money. Ia o tātou prices na le la se ila so 5 o Januari. Ono wingo I tātou uma na lafo ia top up tai tolu sfulu. Ia pe lafo for se le ni 5 se lau pe sili atu amata mila so mumua te sema. Se ia pa ia la so toktas o te sema. Ia la tuna le la whai tātou se ila so 5 o Januari. Ia wale ua mai ar se November. Ia o iei fo ila to ua whamani ei nai. Ia maoro o whangasolo pele whaafsota ingo ila ua iei nei mwhaiona arrange ia poleala ia vai tei me fia malangai. Ia mawhao ofo ia la se ileni tai 5 se ratara Amerika Fofogamua. Ia malea ia inga foi lele o pepe o nala vai le mwhain whali utupe tanto return ticket ra. Ia o maute mana o te malanga. Ia a ele mwhaina malanga. Ai se se tangata te alofa ia ave e lau tike de malangai. Ia e tapua ia tuai. Ia ole me pito silina na tau. Ia mi se amatou o ia la tau ia o tai. Luas fulmon tupu tausa. Wa fefe to e ole me nao mai. Ia o tonu au la tua ia feia tau tua le la futa pap ma la fuselini. Ia la tua na lo te loa le la pa u ye fa mania ngale. Ia ole vaenga tau fu. Ia e te tau fu I ona le stala tangata le Samoa mai cash. Pe ai mena o la fu ye se len no winga tau na e fai mo mo ye. Wa le stala no telefone in my cash. Ia a umarona le stala. Ia na tango lola I fa nga click ek se la fu tu. Awa te fiu la fu se len ile numero al tangata le Samoa. Ile fa na fu pe fa pele le stala ile tato my cash. Ia mo la tolo saun malanga fo neva yaso ia mana miela sa sim card fa so tai mal tatu officer pai foi ona so so nia tu il faingo lo pando ia mata pa poi lo telefon le link malo fa taia le pepe mo le tulanga so 5 Januari le to umi fo ile aso ia ona fa pele ona fa tiro ina le tatu sei o a mai le tanto nanga kan ko mai ia le pepe o te lo fo to telemantu io fino vai tele ni vai ta. Ia, masalo le ia le kilipi le ana sau online si tina le fa pe o manuia lo na cancer o no le vaisa sala palasa inu ai Samoa. Ia o la ne taia soli ele itali va wala inga tanga tai fa fortato office. Ia. If ia lo le me e ma welsa sala pa mal vaies. Ia la o mona
la vuta nu atu ia tiatia ia mafaagasolo foi le faataumina o le tatou vai ia o la foi la wai ai male o totele o isi fa mai e malanga mai Australia ia la foi la faasino atu ia le tatou location in Nai West Melbourne na ua mawhai ona whaatau le tatou vai ia e o mai e lunga le tatou page at TL Marketing o walo post atu ai na ia le numero foi mala contact tangata ia te lole aso la atu atu ai lunga mala address email pone mawhai ona whaasotai ia mo la auto vai salapa ma la auto vai esi le malo fa tango le menta wana wa fu mai el nga luenga fo ia pe on fitai tunga ia le trenga ia tia ia wa ia na pasi le quality control na le tanto vai nei New Zealand ia na fu so le mo nguti ala to ia tau sa ile mai ni si vai ia wa fu yo na nga se va pop ia ole tele lava o le vai ngala pisa tuite tele ngata tatou vai ia lo ye foi la to lo fia fa la to fa tau le bluebird ia ona ia no le fitala ngata te fa tal no umata to orders ia ma tulanga foi fainga tu ngo quotes e ma fai ona fu mai ele tongina ma fai anda tongia to lo fa tau bluebird le officer ia te marketing ia ai ki liva il tatou bluebird i Samoa o faingo fiena o tatou ngaluenga lo fai atu tia marketing e terminal tatou official mo ta Samoa ia mo la to vo lo officially ni awal va vetongi ia la to fa tau Samoa ia fa ngal tatou website Pacific 40 la to talo fa voucher ele ngata faina tongi fa tau ia na fa faina tongi cash power ia ma tongi le period vai fa ngai lo internet banking ia fa ngai fa lo Visa polo Mastercard Fofogamua ma ne tu no am tanto fui sa monga pongi sa fa mai pia wanga lo sang yang ia musu ko fer ko inga lo mo ko wo le se me wa ele ne ia vala au mai lo ingir ke mi nga le io awali ato se di minute e la foto ile le voucher mai nei e fa nga e fa tau ai na Samoa ia ai o tato numero masani o lo tasi limon to fa e fai ona e vala au mai ai ia ai se anga ia tu ton fonga mua ba tu pe ia o fai asina vela mela ia ele o fionga le pepe ni te wenga se o le o mai aso fia e su mai pa ki o fai un ngi ka sanga ai tanto filo ai pe ia ma wi ala singa o to le ni aso ia farta ila va so ma ia ma wi le fionga ile li polo le to mla danga le digital ia le TL marketing fa befoi ia le tanto pepe talo lo na le talo fa voucher le fionga ia la pepe talo ile e pe ona fa funga tu e le vai ngola o ia le ia lo sili e te mala mai i me uma nei te no fo oi i le vai ngola o di o ta sili ma ono tolu fa Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Luitau mo le aso. Loto matala mai le atua. Mua tu matala. Tolu ona imo au le lot fa ino mai male au
matau mō le aso. Loto matala mai le atua. A discerning heart from God. Mua tupu, lona mata upu e tolu, a o lona foi upu e iwa. O lea, ia e foa i mai ai i lau au auna le loto matala. Ina ia faa masino e ia i lou nuu. Ma ia masino ai i le lelei maleleanga. A wapo o aina te mawhaia o na faa masino i lou nuu nei. Ua matua to atele. Loto matala mai le atua. A discerning heart from God. O Solomona le tupu o Israelu. Ina ua whaatoa tūlai mai i le nofo ali. O se tupu sa savali i ala o le ali. Ma ia nau e osi ana taulanga mō le atua. O ina, na whetalaia ne ai le atua i a Solomona. Solomona, whaali mai sou mana o se tasi. O na au foa ina atu lea i a te oe. Whai mai le mana o Solomona i le atua. Le atua e. Ia e foa i mai i a te au le loto matala. E mawhai ai ona o taitaina lou nuu. Ua matua i toa tele na ua. O le loto matala. E masino ai i a te au. Le mea e le lei. Mai le mea e leanga. O le mea e sao, mai le mea e sese. O le mea e matangofie, mai le mea e matanga. Samoa, na o le atua, e te maua ai le loto matala. O le tō wha ma le whaau tautanga, wha le atua, e whetālai. E te iloa ai le mea e lelei, mai le mea e leanga. Le mea e sao, mai le mea e sese. Le mea e matangofie, mai le mea e matanga. I le nei fo yaso, i a tātou whiau, ma a tātou ngā luenga. Samoa e, ia e nau i le atua. E fōa i atu i a te oe le loto matala. E te iloa ai, o na taitaina, lau whainga malo, lau e kālesia, o nuu maafioanga, o lou ainga, ai maise o lou lava tangata. Nā o le atua, tātou te maua ai le loto matala, tātou te iloa inai, le mea e sao, mai le mea e sese. Tātou te talo. Le atua mamanae, Foa i maia i a Samoa le loto matala. Foa i mai i a i mātou uma le loto matala. O le poto male ata mai wha le atua. Mātou te iloa i nai le mea e sao. Mai le mea e sese. Tātou ia i a mātou whe au mga ruenga o le ne yaso. E tonu male le iai mea uma. Lou lav swafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen. In this update, the Children's Commissioner firmly believes it's never too late to fix deep systemic issues leading to child abuse. Claire Ahmad's launched a nationwide campaign in Wellington focused on preventing all forms of child maltreatment. She says one child is killed on average every 5 weeks. She says the evidence is there and it's time for a tough conversation about abuse. All forms of child maltreatment, they are preventable. Whilst we can't change, what has happened in the past, we can absolutely change what happens today and tomorrow. An economic forecast is bringing the Prime Minister some solace. ASB economists expect more than 2.5% annual growth in the year to come. They're pointing to lower interest rates for households, more resilient exports and a lift in consumer spending, especially on big-ticket items.
Chris Larkson says it's an encouraging outlook for businesses, farmers and tourism. I was really happy with the trade balance. It's for the first time come back from 18 billion deficit, that we're now exporting more stuff to the world than we're importing from the world. Scepticism over what's achieved by fresh claims around the former Deputy Police Commissioner. Ex-Police Commissioner Andrew Coster claimed over the weekend he'd informally briefed Ministers Chris Hipkins in 2022 and then Mark Mitchell in 2024 on his then deputy's affair. Lawyer and former policeman Matthew Haig says it's sad and he doesn't know why Coster did this. All he's achieved by giving this interview is to, I guess, relitigate publicly what he told the IPCA and what the IPCA has already dismissed and preferred other people's versions over his own. A New South Wales firefighter has died hit by a tree in a bushfire emergency area. Dozens of blazes are burning across the state and Tasmania, destroying more than 30 homes. Sky News reporter Crystal Wu says the man was injured yesterday and his death confirmed today. He is one of more than thousands of firefighters battling the blazes over the weekend. The warm, the dry and the windy conditions meant that the fires here spread rapidly. That's news in sport. McLaren CEO Zak Brown is proud his Formula One team has overcome difficult times late in the season for Lando Norris to win the Drivers' Championship. While Red Bull's Max Verstappen won the Battle of Abu Dhabi, the four-time champ finished 2 points behind Norris in the season-long war. Brown says the driver's title on top of the constructor's crown is a victory for his team's spirit. Very proud of how everyone conducted themselves, the teamwork, the highs and lows, and how we dealt with the lows. Because as many highs as we had some terrifying moments here at the end. Former cricket international turned commentator Jonathan Agnew says the England team's aggressive Bazball style is dead, saying one-dimensional cricket is unsustainable. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Feel it's all in the lane. South I day. All in the four, I feel it's all in the lane. South I day. All in the four, I feel it's all in the lane. South I day. South I day. Hello, I sit on a fire. Fight,
ona e tupu tupu aile, ona e tupu tupu aile, ona e tupu tupu aile. Wai taule tuspai a matatale e soma, ona e tupu tupu aile. Alanga le siu fofonga ole le o mamo e I fafole pongi sapo o fea o iai. Pala au I mamo e ua le iloa. Wa mama o mai le o mamo. Au mai I totonu, au mai I totonu, au mai I totonu male anga sala. Au mai I totonu, au mai I totonu, au mai I totonu ya Yesu. Se Fofogamua o le sunga ia wino le divainga o le Aoauli. Ma le tātou pesele nai manatua I rei teimi o a onga a le whaiwhi auma o ngā sosa. I tutonu o le tātou turu I Samoa e au te no fui le pepese ia nisi o whanau I nei New Zealand ma Australia foi I tātou pese tuaina. Ai lunga I sisi o tātou. Ia le tupuane I Samoa e le loa upua kako pesenga. O le pese tau lunga tuai. Ia le polokalame o lea fo I lui tamu le aso pe o le sae whafunganti ai e li au dantu tātou tala I vei whanua ma tala I talonga le ngana peritania polokalame na saunia e le sunga le whawhingainga ia Reverend Eti Sorangafa ia mau pele mano si le tino whapefo I la le ganga o le antua mausi si ona whakapoponga I le aso ata au pa tātou o lia I lona lofa ma lona ngalelei. O le sole na whamoe e tutula ai tai to tasi luma le whamsinonga I Samoa. Ia moli maua I tu e lua. O le moli maua le na tu inatu le tangi o le whainga pālota. Ia ma le tali mai foi a le olo te te I nisi o mata upu e pei o na tua iai. Ia le tātou case foi le tu mālofa pālota o whale a le li tasi. Mana tua le na tau mawhai ia I tu mai le tu tangi ave tu ole mta upu pita sa fa pele ona fa na va yele va fa yele chapipi le na mo mai lo le unga le aso se vai tu nei ya o mai le tai ona lila ua o mantu ia moli ma e fa nga solo ile su enga male ilo ilonga o le di mta upu pita ila se li poti e winga ile mta upu le e fa pe mai e ono sfulu male vantu ia ni moli mau sa fa pe leo na fa moe e moli mauina ia le tangi le na tu inantu le to fa ia tu iloma lancelota la meko e fa tau lea I le afionga le sui pa le mia ia o ia foi o le sui ia fai pule na manu malo le whainga palota fa to ama vai tu nei le fionga ia toi lupe pomuli nuku on semo. Ia mai le ono sfulu ma le valu na o afoi, o moriba. Fa mai nao le toa tasi al tangata. O lea na nga iatu, I le whaamsidonga I le tai awa na leila. Ona fesilingi aila ia le fionga I le whaamsinu sili. Ia le lo ia a le sa tu inatu le tangi. Ia mai ia whaapea mai ai. Ua fiu foi le whaakalikati. Ia I la tau ia moriba. Ia ona fa pele ona toi tu atu yai ma le fa mtalanga ale fa msinu sili ia taane le lua I le Aoauli o le so ua o matu mori mau se I fa ngā solo le whainga o le mta upu lea ia ma ua foi ona tu inatu le polo inga ia o le polo inga foi lelo le sapina a wa o ila tu ia mori mau ua na whaia la tu mori mau tustusia ua foi na sain e ma tu alena te mwhaia le malienga le sa whaitua la mekoma toi lupe ina ia toi amai tua le mata le fuyangi ngai le ta ua mene yu tupe ia ele nta mai tupe fo ia nta ua mai tasi le tupe ia pe tasi le tupe le vainga tupe na tu ina tu mua e tolu sfuru afe tala ia malesi vainga tupe muli e fitu sfuru afe tala ia le fa pe mawaili tino tupe na se lau afe tala e toi ave itua ia
le tātou mta upu le nei peta o le wa apo mai le whaamsidonga ia o le lai tantali ai i le so ia le amatali ai o tātou moli maulena ia mai whaasfulu ma le lima moli mau i le tūtangi luas fulu ma le tolu ia moli mau i le tūlea a le fionga i le sui pālemia i ato e lupe ia o le tūlanga lana po le whainu merana o le maua i le tātou wonus fulu ma le vat o moli mau whaatasi o le keis le ne a o le navala au le keis ana le ilan taia ai whemai nga o le kāsia le moli mau le na tūtūlai ai fusiringi ai lo ma le li i a loia ai whemai ia mali li le la volkai ia se ka ko fa karikani na wa le wafia o te ala tas o le lua le woto tolo port ye le fam sidonga ia male sauno nga le fam sinu sili e te tauna tale lua o ia mo li mag o nga wenga nga la sunga ile li ia loi o lo wafio sa ili mai mo li bang awa o mo li bang ne e le la ni mo li mau tu vo ile le se tulo o mo li mau o man kuskusia ma wa mo foi ne sei ni lima ile au mo fantasi o malo o le palo tati ai mai la to fa fa si fa ele au si ta fa sa o le palo ta fa to aso so mai be ato le fai se palo ta sa ma se fa vai ni mai fa to sinai ta wa e mani tele yaso
ia le da tolo mana ve misi luki su ama whainga palo tātou. Ku se whenua I o ICC4 ai palo kai sasai. O manga o I o sau koe awa kui. Lau tala tukuma tala whasina leo pali arona sila o ke topa whai tete. Te Steva vai malamalo yo pule au pepe. Matatua pea o I talo sanga yo ngā se ngase. E teo vaenga va pefo I Rachel Sifa. E mala inga le mafu topa ina I Glen Innes I Sasai. Leni fo I vaenga le Aoauli ia talo siola na woto e anga ia tole malu le tolo. I ngā luenga toi wha wau. O le nei fo I a songafua.
lana whanau Walo ta uola ina nei mau He se o sana, aleluia O whanau mai o re tama Mai na i sau pati O mai le Christmas O mai le Christmas sa tata Faatali E uina ese langona O tangata uma o le lalolangi Ai o te pi I ama I le tala o le wha o la tanga O le aso na malo ia o le apa na o le tama Se Alleluia o sana O taunu o malo ana Se Malingi ai lai mata Le no foana fa atawa Ai da soi fua ai le tupu o Tangata umalama Mea I la fela nuai Wa o mai le Kirsimasi Ke fiu e aka, ke fiu e siva E ke pumai maleko e a ina A ole au ke risiano Fa ama manu tapua ina O mafutanga ua mafana fana ua le otoia I se ita Se Alleluia o sana Mutaunu umalo ama Se Malingi ai lai mata Le no fuana fa atawa Ai na soi fua ai le tupu o Tangata umalama Janita, turn down Wish you a Merry Christmas To all the best, to all the friends around Wish you a Merry Christmas To celebrate, commemorate this beautiful time of the year. Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents. Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna Alofa lava au te roa.
O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona 15 tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le 15 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino i no ia wha ata ma suenga. E tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le kānesa le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina i ola. A mau alo lau pusa, whai loa. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa e ua lata mai le aso soifua le Mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatunanga ino porkalame teitasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei o na whina ngalo alofa i le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se i leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Le Sea Breeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale tali mea lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te nofo mo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Sea Breeze Resort Samoa. I le awhio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Nā alofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale suia le ngila ura le kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa i tātou atunuu, ia mai tātou porkalame o la retoliola i le nei aso, ia mālor so i fua manuia i te oe mwhai o na whafonga mamai moa i tātou porkalame. O le tusi e whata o te lua al whai upes fultasi whapea e whawheao le mawhauwhau i te oe, ai leo i te oe le whaau tauta. O le upu mo o le aso le nei whapea whaau popo le whaau tauta. O le tala tu spa ia whai mai o le poto na te whawheao i te oe le uringa na te taitai i te oe. Ai o le mele o le whautauta e tā ua te le whai mai na te leo i te oe. O lona winga po le a lava lau poto ai le ai se whautauta lona winga ua le ai se ao ngā. Winga o le poto ma le whautauta o mea e te tau lava o na o whatasi. O le poto whai mai le tasi tangata. O le whautauta
e sa'o ai le whaongaina o le poto, winga o le whautauta, o le whaongatatau lea o le poto. A sue se teimi sili o na mo o mia aila le mele o le whautauta, o le whaai unga o le tausanga. Ia po le vai tau le nei ua tatou iai. O wha maunga aso se atunu ulawa le lalolangi. E loa ai matangi ai. O vai tau whaai u o le tausanga. E wha solo atu i teimi o le kirisimasi. Ia ma le amatanga o le tausanga fau. Whai mai le wha maunga. O teimi siri ia o na tele ai ia meo wha lave ia e tutupu i so se atunu. E whapena fo i tangata fo ia meo le whase se ino o tangata o le vai tau lava le nei po le ale poto le tangata o le vai tau lava le nei e tele o nā whainai ia whatita inga o nisi e whase se ina i teimi whapenei o na o le melea o le awa malosi o le aise whautauta o nisi fo ia whase se ina ngō fie i vai tau le nei i mea ia o tu ina naunga o le tino a le ai fo i se whautauta e pūlea ai lo mawhau le taimile nei te leo tangata e a whaina mai mea nei o tu ina naunga o le tino i taimi whape nei o nisi fo ia e whao so ina i taimi whape nei i le mea lea o le 5 tango vale po le ngaoi ua uma mai al tausanga la mai al tausanga ai te ia o le se whautauta to inga o ia le stangata ila na company ia po le fale whainga luenga tamo fo ia whapela uma al tausanga whape ia la whaai ul tausanga su ero ma se mea mama po se whaasiringa fo ile ai whaatino ile mea lea o le 5 tango vale ua le ai fo i se whautauta ua uma al tausanga ai toia whaina fo o nisi fo ua lave vea i vai tau whapene i meo wha lave ai uma e fo o le mele o le malo vale ua le ai se whautauta ai ua oso fo i le mea o le malo vale so o le pongai o nei whaafita uli uma lava pewa ai ai mafua mai ua le ai se whautauta a o le upu mo oi le aso le nei whai maritala duspa ia e leo ia te oe le whautauta wingo le whautauta po le alo po to malo wata mai na ke pui oe mai whaalave na te pui oe ia mai mea e ke a whaingai i taimi muli o le tausanga so le upu mo o le aso le nei a whai te fia maua se aso malolo fia ma le manuia no winga koe whao popo le whautauta ma ia e loa o le whautauta na te pui ma leo ia te oe. Ringa o le upu mo le aso le nei, te talo i le tu e feso soani ia te oe, e le ngata ina e maua le poto i le ngai vai tau, e ola ina i aso lo wolanga, a le me sili o na taua, o le avatu le tu o le mataala, ma le whautauta, e te iloai, o na whai au filfilinga, i taimi o le nei tausanga, sili o na tele ai whaalave. Ua tātou iai, le tua, mātou whawhitai lava, i le whamanatu mai o lau o fionga, taimi whapenei o aso fia e whai ua i ngā luenga o le tausanga, au mai le whautauta ia te mātou te whai ai a mātou filfilinga, mātou te saunga le muai. Whawhitai Yesu, Amen. Feel, I too
ta wale poto mai le peni na la le le ni vainga le Aoauli ina ua toi se fulu ma le fitu midu tolo toi tale le tula e lua e mole tolanga fa toi le sunga le fai ya pasta la fa el copo le Assembly of God ilanu sava i mole fa poponga o le polokala mena o le average le ona mo e ma ile ni vainga le Aoauli se le ta wale poto ai mai ma le poto ba le ai se fa tonta ja, wel mena le no fe tuai. E tusi apalai po tusi tal sanga le fa. Nou, ja mata u manga lu nga yena e fa ya. Pe titi pe ya. O le mebi tusi lina tau. O le sa ili mai pe ye so fa ma o nga menga e fa ya. Ja, le da. O le wan to is flu no minute o de tale o le tu la e lua ia tale lua. O da udan tu lo swa po pongo tala i vai flu le ngana Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Well, me for the team, yeah, we don't 20 shoot down to Fa'alinga, ma Fa'asil Silanga, le Tonu Bang, il official Radio Samoa, le for ia so ngafua le so valu dei le masina o te sema lua fe lua lima. Ja, le o le ia tanto fase silanga i utonu mai. Le riva ngora Aouli wala le long puili i lo topa ia ma lo o tomba malu. E tumo atu le tanto fase silanga momua. E pe ore ia le afo i tanto tusi lua o le va filfili ma le tusi o le songa. Aua ne ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa pe fo e ma le tusi o le va filfili. E te maua iai ia whaarupenga o Samoa i sifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matawhai o le matai le whainga o whaalawalawe e pei o whai poiponga ma liu leo siusinga o ainga pe sila whainga o Paulo o si i whaanoalo whaalanginga e kālesia ma le tele o le ngangana o whaanoalonga. E na o le fitu se fulu tala le tau. Na o le official of Radio Samoa i le tolu pa tolu ona Hobble Avenue Manukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa i temi whainga luenga i le lua ona lua tasi lima i vatolu. Lua ona lua tasi lima i vatolu. Ia pēntunga iane i le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e mawai ia saulo mingana e atatu tusina e lua o le va filifili ma le tusi o le songa. Samoa e wan lata mai le aso whaamanatu o le Mesia e tatu o li olima fiai o le tauvanga a le Radio Samoa mo le nito sanga o le whaasoa le anganga moni o le kirisimasi. Whaasoa mai i au lava upu le anganga o le kirisimasi pe usu se pese ia pe whaisau solo pule lava oe. Po e mai sau video malafo mai le Radio Samoa.co.nz/kirisimasi. E ma whaifoi ona e vala mai e taimi whaatulanga o polokalame te tasi e maua e foi ia laua noa e te anga va i le sei. Whaasoa le nganga moni o le kirisimasi talia lau video ia mai le aso valu o te sema whaangata i lona aso se fulu maleiva o lona winga. O le wa amatana talia tātou solo ma tātou whaasoa na amatatu i le so se iaulia. Ia le aso se fulu maleiva lea o le masina le nei o te sema. Ma o le whaaturuina i le tātou se i le aso se fulu maleiva o te sema i le polokalame na o le malu o le tai au. Tātou whaasola ngā mori o le kirisimasi manu i tele i le kirisimasi mai le pulenga ma lau whainga aluenga a le Radio Samoa. Wala lango ina le rifa moe e le Old Dentures e te maua e le lua fitu lua tolu tolu lua fitu lua tolu tolu i le numera e te maua i le tautua ma le au nangana a le company o le Old Dentures i a wau tātou o lopo tātou nifo i o nai tue fia wha le leia i le rewai tau o le tausanga.
O le whaamanatu mo I tātou o le tāo le fitu le poana nei anga I le tūlai valu. O le whapeleo na whaiona e mai motu sa o ai taurabanga o le pesepesenga o le fitu aso o le kirisimasi. O le poana nei o le a tala malai iai le taia fau I pua sei preschool Raglan ma Winthrop. I New Zealand o le whapeleo na taita ia e taitu unga whaivalu ma Susan Leolanga o le tātou au whaipese mua muala na o leo le apepese I taurabanga I o le fitu aso le kirisimasi I le poana. Nei o le aso antai au leo mo sa huni mai ai le au whaipese le da le la mo sa toi fuata ina I papa toi toi I ni uksila nei. O le nifa mo moia no wantu lava nei se I au ria le aso se fulu mo le wha o le masina o te sema. Loro winga a wheo nei te awanoa. E mwhifu nei anga iei o ile manu. O le kale sia whaka sa po se mangele sai. O lea ea foi. O lea ea foi. E mwhio nei anga ia tu iai. I lea wha a matatu le po ana nei. Ma le tātou whaalinga muli so le sa o ali o le tātou te mafutai ma a ngelu I leo langa nei o a ngelu leo langa nei leo te whaia tuai o lea e iai le tino I tupe sa whaapea leo na maua e se tamā o le tātou tano o le mena tupu o leo whaapea mai le whaamatalanga o lena tala le tupe le tangata ai uangalo ona ave ese mai male masini tala tupe. Ia o lea la e afoi. E tatau ona e sauma mea nei e tolu. Tolu wa mea ka ua. E kakaunga e whailo mai pe awhai o oe ana le tupe. O oe lena tala lau tupe. O le taimina tala ai le tupe. O le no fuanga. No fuanga po le masini na tala ai le tupe. Ia male au whainga o le seleni. Ia o le seleni o lea ua umana whaai loa mai lea o whaai ia ma le no fuanga I toi maua antu le tupe a whaila e o lau sunga lea ua le iloa lau tupe ia wa e mea whapena I tupu e ini stemi tātou te vave ai o le masingi ia pe ua ko pe a foilet ia ai ngalo I lo ia oe o lau asau I whafore kupe nga umanga e kangoli siki e aluloa ai kia I o le kupe Ia, a whaila o lena ngalo lau tupe I o le masini tala tupe. Ia e wala o mai le tātou ofisa. Lua o no lua tasi lima I watolu. Lua o no lua tasi lima I watolu. E tanga ia le mole mea fo I lelo le wala o mai. Pe a whapea o e lena le ilo mo I lau tupe. Aia e wala o mai fo I lele kau make maki. E vili sa o ia e maa kou leo. E o ako e piki mai oe. Leanga we pe roa maa kou. E tolu vaenga tauna e whaailoa mai. O le taimina tala I le tupe, o le no fuanga sa tala I le tupe po le masingi, ai pe fia fo I le au whainga o lau tupe na tala. Tolu wana vaenga tāua te whaailoa mai. Sa o umar kolu, lono winga tupe ma oe, ia e whamrianga mama tau. Ai maisi ai, ia si ta maa lea po le angelu alofa lea po le samarianga le lei. Leana ia whailo mai lea se len. Tolu vaenga tāua, o le taimina tala ai le tupe, o le nau fuanga po le masingi nkala ai le kupe, ia malea whainga o le kupe. Ai e wala au mai e kau make me le whainga o lau karangoa, o longo winga, e vini sa o e maa koule ofisa o leo. Au ai ki kau whaavalea, ma au ai kau wha se o lea e kusa kako uma, o lo kau suengi a kako kuping. Ai amu ia oe ana le tupe. O le wingo lau tala. Ia lena u whai entua I lea Aoauli ana leila. Po lea lau me whai. Pea e kau au se lu se lau ka la I lungo le awala. Ia po se lima se lau ka la. Ia po se afe ka la. E te toi sau e whaafo I po le tamale na sau e whaafo I le kupe. Ia pe o lea e whaapehange e Merry Christmas a ia. A wheo nei tau su e lau selin. Wala ma le tātou ofisa lua o no lua. Tasi lima I watoro.
po te whaapea nei ua suia le ta ai gai lau vai talu ona tau mai fia fia lo aiga ue tau le amana ia mai ta ma pea o se pologa ile fatu aiga taya ile fa logo le firefighter e ui so alofa ua wau fili ole ato e foi le tama savai ato luta ua salatai so se ia fama galoma tama savai a otaya ilo u aiga o te leifa a fiti le tausi aina o sale ita uina oi o se fa fine no fontane ua o la upele o la uma ataimane pe ai se aea ue fa apea mai po olo aiga le fa pogai e ui so alofa ua o fili o le ato e foi le tama savai ato nuta ua salatai so se ia fama galomai ole avea ma avega mama fa lo alupe ua o agalega ale mafai ona o tawa aveina ia faita teno no fo ilo aiga sei e fai mai ole aso manatu pe ete no fo pe aluma iso alofa ua o fili ole ato e foi le tama savai toluta ua salata so se ia fama galomai so se ia fama galomai
whaatala whātui lau whaafunga le nei tū la o le aso, alo maia o tātou telefone ua tū whātasia e lau Radio Samoa. Ua walapata ia nei le ofisa o soifua maroloina tangata lau tele, na asia le tele o no fuanga mwhaitu i Nelson, au kilani ma Otago, le mai ai o na whai o suenga o ia whaitu o lo ia le taritonunga, wa afia i le whaamai o le misela. O ia exposure sites ua whaalia e au fiai le BP Connect Richmond, Queen Street, Nelson, mai le aso sfuma le ono November, i le tu lai se fulma lima e te ai le tu lai tasi, a nga i le se fulma lima e te ai le tu lai lua. O le Eagle Bar Karangahape Road i Aukilani, November so lua sumleiva, ma le se fulma lua a nga i le afo le lua le vaveao. O le Gay Club Karangahape Road a so lua sumleiva lava o November, se fulma lima e te ai le tu lai tasi, a nga i le toe se fulma lima minute le tu lai tolu le vaveao. O le Eagle Bar Karangahape Road i Aukilani lava i le aso tolu se fulo November. I le toe se fulma le ono minute le tu lai lua le vaveao, anga i atu le toe 5 minute le tu lai wha le vaveao. O le Gay Club Karangahape Road i Aukilani la so tolu se fulo November, toe se fulma 5 minute i le tu lai tolu le vaveao, i le luas fulma 5 minute e te ai le tu lai wha le vaveao. O Hikari Te Paniaki Grant Road i Frankton, aso mo te sema, mai le tu lai ono anga i le toe se fulma 5 minute i le tu lai iwa le afiafi. O Dunedin Public Hospital i le Emergency Department aso luo te sema, mai le tasi anga i le afo le lua le Aoauli. Le Opsim po le OPSM Grant Road i Frankton, la so luo te sema, mai le se fulu e te ai le tu lai lua anga i le toe se fulu minute i le tu lai wha le afiafi. Chemist Warehouse in Queenstown la so lua o te sema, mai le toe se fulu minute i le tu lai valu anga i le iwa le afiafi. Carter's in Clender Drive in Queenstown aso luo te sema, toe se fulma 5 minute i le tu lai tolu, anga i le se fulma 5 minute e te ai le tu lai wha le afiafi. Ma Ballarat, Queenstown aso luo te sema, ma le 5 i te ai le tu lai valu anga i le afor se fulu i le afiafi. Ua fautua ina malo siai nei e le soifua malo loina tangata nuu na iai i nei no fuanga ma nei taimi, nei ia wawe whafsota i atu le au nanga mo fiso swani, vili atu le numero le healthline i le o valu se lau ono tasi ono. I reporti ua whaalia ai talu o na amata pepesi o le nei whaamai o le misela i le asusuma valu o Kitopa, o lea ua o atu nei le ono sfuru afe valu se lau tui pui pui o le MMR vaccination, ua mai ona whaatino, pe a whaatusa atu lea i le luasfuma lua afe o vaila au po doses, ua whaonga i tutondo le 5 se fulu o aso, a o luma na iai le aso na whaamawina le pepesi o le nei whaamai. I le tūlai mai ai o le whaalavelame matautia i la awhia o se alii ina watatui se i tūlou e se tasi o talavou o ia. O le ua whailo mai e ala i se report le leiti o whaawamaloa New Zealand. Le tū mai ai o se poloa inga ma le ofisa o le pule o maliu po le coroner e tapo na whailoa whaalawa i tele mai i ofisa whaasalalau o le suafa ma le tangata o maliu mai i le nei whaalavelame matautia. I reporte o leo o whaamaunia mai o leo ua pu e whaapango tā ma tā whia leo se tala vau luasfuma tasi tausanga le matua. Ua molia nei le molianga o le fasio te tangata ma le loto iai po le murder. O le amatanga o le nei vai aso o leo whaamoe e tu lai ai i lumo le whaamsinonga whaitu malo au kilani. Whamawina o le ua whano le ola e tōsu mo le toru tausanga lona matua, mai whaapea na iai se ese inga, na tūlai mai le vā o ia manisi, na iai i se tāsi o tāwale, o inana whao o ai loa manu anga i le ua maliu, pe ona tatu iai o ia se i tulou. Ta ona avatu lea li mo tonga fitinga i se tasi o whale mai tu maoti po o Local Medical Center, pe ta ina maua le maliu o lea li i le whale mai, ona o le tūngā tele o manu anga na fiai o ia. Whaalia na talia le pule o maliu o lo nafa malia suenga po le duty coroner ia Aoauli o le poloa inga i le talo sanga leo e au noa ma le whaalau lo ai i sui au whaasalalau o whaamaumaunga e tusai ma le nei tangata. Ta ua o le ai pea le nei poloa inga se ia pa ia le aso luaso malua o te sema. Inisi o tala o whaalia nei se tasi o no fuanga o se whale a pitanga e sulfa i atu wai i la tau o lo whea ngai masawanga. Le tumutumu ai o la tau a pitanga, ai o lo wa aia pele wha atupula i o a inga o lo anga i atu mo fiso swani, ini whale no no fuai.
Ma ono lea tūlanga o whaamanino mai ai ua tilo tilo e awele to a telo tina ma whanau e api le tele o whale tali malo. Ua le ai se isi vaengo le whale le teimi nei ua toe a wanoa. Ta ua le Shine Refuge e peo na whaatautai le Presbyterian Support Northern e na o le tasi lava le moenga i le se fulu o moenga e awa noa i le anga i atua i le whai unga o le neive yaso. O se whaafita auli ua matua i popole ai lava le whaala pospotonga o lo ofea ngai ma le nei au nanga. Whaamanino mai le whaatono le Social Services ia Grenville Hendricks o le vai tau a Sofia Fia e peo na ia le kerisi masi ma le tau sanga fou e mai tau ina i lava le tūlai mai o ia whaafita auli. Ai mai se i tūlanga maua lunga o le taunga tā o le soifuanga wale a wa ule whaasoa wale mawhai ai e nai tangata o na ngā whatia le tau o le tele o whale maututongi. Ta ua e lea whaatonu o nisi o vaenga po mafuaanga whetai ia i ai le toa tele o ainga masauanga e au fia ai vaenga o le taunga tā tele o le soifuanga o le uti o mea ai tau mafa o le le ai o ni ngā luenga ma le whainga tā tele o na maua o avano i po kalame moni whale e no nofo ai. Whaalia se tasi o tina na awhia i sawanga le te le ma le tāu o le fisoswani na ia maua mai i nei whale a pitanga. Ai maise le taimina whea ngai ai o ia mwhaafita auli masia na whanau. Whamawina o fuafuanga mga ruenga whaatino o lo tele lava ina whaatupeina i fōwai. Ai o lo a ngai lo lato whinau ina ia si itia le fisoswani mai le malo. I le whaatupeina o whale a pitanga nei mō tangata o lato no. O lo mo mia le fisoswani i nei whale e mapuai i taimia a fiai i sawanga. Mai tala mulmuli e le oilonga lavo na malo lo sui o le tinei mu i le atu nuu. I le lato ngā luenga le tau mawhai e tape po le tau tinei ai o le afi i to tono New Zealand. E pei foi o na iai se tasi o vao matua i Northern Canterbury i la tane lava in Bloomfield i la sona nafi na whianga iai mase mu tele. Whamawina e lima le lei vaenga o le tinei mu po o Fire Cruise mai whaitu o Amberley, Pines Beach, Waipara, Wood End, Mahuru Nui, ma le lua o helikopa na tali atu e fesoswani i lea mu. Ma ua i reporti na maafua o na tupu lea mu, ona o se afi na tutu e susunu ai se la pisi, ma le manatu e lesa sao ma afi ai le telo o le vao e la tane. Ta ua fo i le whaingata i sui o le tinei mu o na tau fiofi ma tau tinei o le mu. Le malo lo si ai o savili na whaalongoina ma vaia i le aso ana nafi. O tātou telefona mo le nei tu la le aso whaaftai whaafonga mai tō whaasefua. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. O se sala a se pangota tu fesilia I pe aisea leo ti o se tui na tinga la urupe ua leo ua mafuli le la au safa a paolo le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu Luwali isi elo fa mai o vai vai fiu e fava senga o nei tinga o ya ua moa tu le sa taula ya yo le va ai atua o bona le de I o winu ai mai mau pe ana ma fai na to e liu le time lo le ma lau gitara se yo to fa lo ngota si ui I le te lo o e fai pese ai le lani ai o no lo mi sia o e ma fu ai lo Fa afeta imanuia le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Mapui le a ai o anganga Tofa o Emanuia la malanga E ui le whaingata Be o se sala a se pangota Tō fesilia I pe aisea Me o ti o se tui na tinga La uru
pe ua leo ua mafuli le la safa apao le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele atu botu io tie o filo tui tu mama fe elo manu manu ase awe ave ai le safai ma uo esa mawa le fia fia ilo umei le safatari ya weba ipo tinga lava lomle ama ai le manolo awa ya fafanga ima fotuama tama wa omisia leta wa mafutama ai famanga lua isho vai vai sifati wa sala tafi malala malanga mawa sonofoa imana tua pea we italo sama silonga ua se ko fau ke do sa fa ki e kau e o sanga le ku vai fai la ku yama fa senga ku la u foi pule fai ko kasi at si esi ora wilo ai fa le ko fu e mare ko si ala ko se fai me ka la le bali o la wa e mo le u le sa wa mango ko ma fu ali wa u fango ele ai e ku vasa ora ngi ai fi ngao me wa e la u fa ka u kaina wa pong sa foi no nganu ko le mu si au la bopa karo fai le kama fukanga wa mangua mala o sauki ai o paongo ma fare kala kala yo ma fakianga o muku wangu mala o le la ai le ma kuroi ma ka o mo o ngi yo langa be anga ma fai unga koe a maka mai ma u be anga o se aka ai se koe kila i be ama kanga ka fia koe kilo aku si o pau au fa ma se o langa kala ikiri ai ma o fisiki so wa ave se yo i maka fa ma ngalo la u be kala ili o peke ka se kala o ki ma o fa wanga sa ka wairo nge yo langa o la ka le ni ma u ga duenga ki fa su mala mala yo mo se ro a ke piko ko ka o ki ala me fa ma no ai sa u be ya si a o si a fa ma be ama o e u le fa ngata be o se sala a se pangota to ofisia i pe o se tuina tinga la ube ua leo ua mafuri le la safa apao le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele atu botu
Fianga le vai ngola woli mai nato ya le fianga da mai to Fofogamua e da was actually time ya sfulu mo fitu minuto 10 ile to line lua mo le tole ga fa tele fianga ya le lo ili Aisha huts mo vai ngo telefo ala radio Samoa i tato tala e pe o sai fa funga ye ile to line lua ile woli de ya fa ina msia fiona to e awada to le to line tolu e pe o da masri ya Abuti brio lewa mawala tanto over doa into doa to ile telenga ya lela kuso file le ole to tumba danga le Enterprise Motor Group merkau wa foi se tanto fa tanto ya ile vai salona luani ole masina o te sema pe ona tanto yeng fa jalva to ile telenga lela malon fil fiva malon to ata ya atara tu lau telenga form what ya ma do fo ile so tu ma wa do fo ile tawata ile fuyasu tutte mangalwe palo so fo yo e tanto te tau fa mano la batai lo il topi tunu a manto tu a savale ale la le ya wonu la so fu ya e tanto tau fa tu sa tu la manna ya ai pe o nei tai au nei so fa ya si pisio mato ho le ya pe wa la ile ni le fo ya tu la ma ho le vela wa ile lo ai na vela ya wa mantana pi sa le vela e fiti lotino ya va penga la vale me va pe o la ki si la ko ile soli ele yo le kumu mai ka ko lo kwa ya pe tu la na ho le pe wo le se le la ba pe le a fu ya pe le e ale la pe la fika wo le e kaua ngai pisi wa le fa pe le a pisi e pe am tu la mari ia le rio le fe wa ama tango ne va ya so ya vai fa ale le to tele mal le malu sota to tu nu ya wa su mai ma tal mai fo au ni fo mai Wellington tu la fa pe ya ia le rio lo amana ia fo is tau tu vai ile no fa tu nei le Enterprise ne man ka ma lo fa tan yo le mebi to silinanta wel vai tam ne yo so fifia o le pisi ele o le pisi la fo ile le kim o le pisi o tanganta fata ya wa o ina tau mai ya o le la vai work ya le tanto wa ngalu fata sia le ile sele le talaina fo mbua ya ni tu la fo ile le tato fo ile tio male pitola au le fa la lo ina fo se tau tua ya o le fo iwa fa pisi fo ma to le yaso lo fa tai o le amanto le fa le vet la na wa o ka ku wa mo lo le flow o ko fa le visi ya sa le ya fa tai mon ma to wa no ya mo ko le nei ava no e fatalo fatwai le lo si o tato wa tu no lo pai ona mau mai ta fa sala mo le nei tu la le aso ya tanto no lo manuia me o le lo male anga le si o tato wa ta pausili ya nei fo i va e mo le aso ya o fatalo fatu tato wa ona ma le Enterprise nei man kau ya ile malo si o tato wa tu no ya po fe lava lo pai ona mau mai ya tato wa fatalo anga ma le Petalenga Fofogamua ya fatalo fatu tato Enterprise ya le to po mala e yo le fo tato fa solo tu langa o le Christmas ya lo tele ma ano no e tato fa to fo yo lo ya i lo tato website tu langa fa pe ya e me se lava ina i fai ona le ngata ina ngafatia ya tu langa o payment tu langa fa pe ya lo ya fo se tu pe fa pa no pule mo ni fo fuangan na tato ingam tulang papena ya o tulang ala tato promotion ya lo ya tulang pule mai le afta la mai ko wa ke le ya tato fa pitolo ya lo discount ya pin fai fo ona fai tulang fo le cashback ya o lo ya le vai tau di fa tile na ya ina fo le ngate no mo tabal fo ya lo ya masina tupe fo le bank account if so ani fo le vai tau tu la o pata pinanga le fo fanga fo na ya ina fa ngor Christmas ya o lo tele mano no eta tu ta vale o inga o lo amata tu le ono afe iba se la iba lima ya o la va i so se i tu la fo le pero tato SUV amata tu se fu afe iba se la iba lima yo lo telmano no yo lo fai ona ma o ma nei ta vale i lunga tato website o le enterprisecars.co.nz ya a fa pe ai
mo se ava no e sumai ia o tūlanga masani o tātou e tres o le 5 fitu nga i le 5 fitu tonu ia lua tātou ia to lo soa ina le tātou i tātou lotoa ia lo no ina e le fai ona misi ia le enterprise ia pe sumai foi i le tūlanga o le tātou e tres ia tātou telefoni masani o le o Barcelau ona tasiono pata sivali o Barcelau ona tasiono pata sivali kai foi ona so tai mai ia pe vini mai foi ia lo mato mandue mai soma le pule ia tau Terry Cohn ia tamafo ia tau papo ia polo nei futanga te fai ona so ania tu inisio vai rom na ia foi ia le fa manino mo fa pulo foi ia wale sila fia se tato watu no ia o tula masani lava pe foi lo ia se tava le tuai lo na ia le upgrade tula fa pe fai ona fa tau no ina tato wa na tula na ia o lai olo ia lava tato finance olo lunga tato website ia link taitasi lunga ta vale lo no inga ma ua ta vale wo tau i lei malo mana onga ia na kiliki ia ole link na apply for finance ia po le lava le te fo le pete na to lua tau sanga po le lima tau sanga ia po le ono fo tau sanga ia e ua lava i lau package lo fai on fati no mai ia tulanga ia i lunga tato website na pe ona ta ua ia le mi foi sitai ia fa pe ai po tono le tula o fai ona fa manino mai e tulanga uma i le tulanga o le tadi o la finance e lono winga e va de lava le therefore e ni si tulanga tona ia e fa le ia ia e va de lava within an hour ia o maua mai ia tadi o tulanga ia tato tulanga foi la to le o ai ona mo foi sa no e suma ia e me se la to pa foto o kilani ia tātou website na enterprise card .co.nz lo mawhai ona maua o mai a tātou tāwale ia mai se wha mai oina o lau finance ia mtulanga mwhapena ia polo sumai po le tātou lotoa ia Fofogamua whaatai tele mo le mātou a wanoa whaatai po tātou le tio ia le tūlanga po i o le wha lauloina po i o le au nanga tātou enterprise ia mo le toile whaatai ia Fofogamau se tātou atunu lo fangia le tua tatu to felo e foi se mala mo le lo famalanga le tatu ta pausil ia manuia ia to engo nei asui tau petalenga Fofogamua e mai tasi pe ona telai le to fale da ia le ala kusofi le yo le to tumala udanga ala enterprise motor group i merkau naifa mai ia ma tua pc levelan to le amatanga already for yaso fioni da ile 5 feet to tolo Great South Road i Manukau e te mawai la tolo toa polo toa e lua filifili ei o e pe o le fea o lo toa nai te fialu iai ia e fula wala i la wallet io a whaiang e fufusi la wallet ia pule o e po fea i kialu iai Radio Samoa Taslima e vatolu Amo o le wa lusful lima bala fa midu tu tene le tu line lua fa malo sianto pikil fa na wa onga le tu msetemi o le tu wale wa onga le fa na le dia so fua pati Agustino talo fa Cristina tano va samla inga milpone ya wa mai o tu na yo manu lu o ko wa yo fe funga menga yingi ko e continent ila so e fa masangi de bevela a viorka vale le ko inga malo mang ko nga kian wo e vele le o ila no fa mala ma Sa ilinga, uli upuile pa yang ali
tatou maua le vetu ua tatou maua po Iesu. Sale, ya, sau. Walu, sale. Mamalo si Mary kayo uso. Mamalo si Mai. Siba aya tu ia i le vetu le tu mai o. Malo o le sa ili ia o tau le auso. Lunga patia maolo ia sa ili mai ai. Ia Iesu le na tatou te pia i po iai. Panga o le matiba wale ai ni me alofa. E sa o sa ili lava ia o maua le pa aola. O mai la e ifo i le ali. Masiba i le pese ua le bana e sa ili. Sisi i o lima ma ave lau vi inga. Le au na le ina e ulu pale maia. Sale, se pakuanga o mai le meka sa sayari. Kopi mai uma. Se pamalo si. Vai. Sa mai uma. Vai mai au ai a. Deu le pa ngaka se. Mai uma. Au pea e fo i le pitu. Na ova ai e tunei o mamu. Ia a mea e oka se lau. Ke kelo ngei lau ka amu. Kope mai ka kowo. O sai mai i le malulu. A tatou maua le pitu. Ua tatou maua po Iesu. O mai la e ifo i le ali. Masiba i le pese ua le bana e sa ili. Sisi i o lima ma ave lau vi inga. Le au na le ina e ulu pale maia. Okay, malo ari e kakana pela mai ko i la mai wale so. Pero i kakana mai. Le puli mai ai tua. Wale la pas kama. Sue ana ko sai ni ya sa me. Ko mai. Malo ai ko le uso. Dele. Ko vai talla.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluon tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255 iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Avia maua sosa, Omega ka, Iana loi moa, Omega ka, Sagale tau mofie, Omega ka, Fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. O e mo mia se fai mo limo ngā ruenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lusful tausanga o tautua ngā luenga wha e le tise I Samoa ma New dei. Vala au lole matavanu electrical I le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz mo disi Talanga. Tasilima I Fatolu Amo Radio Samoa. Tofaro tofua matala e ola bea o ai o mato ni anganga Lola lele mauanga E malaga nu ese La uma futana E le mafai o nangalo I tangata la utele Talo fale ngalo o ele pele Sauce mai o kumai la mamacita Wala mga kausa hindi yake Koe lang señorita Sauce kasi sipa Misia uforinga Uke pele yake Oe iyo Maukopo le makipa Kele mautele le Kole lang ipape foi Aul samdia Uke kaukingo yake Koe la keli Bunga oi Kole losa kumpa Kasi le pa Kusa dia lo makalasi Yani maindia fasu Nga uke papasi Kumu fale mai Loa la kausa La ufai singa leba Nga ufaka dikari Ulu fale mai Singa ilo uloto DJ Ole rosa oi E ola tutasi E susulu bea imasa O folinga e tuma beli Mafai ele timu Ona tafi e sea O au wanga tausa Afia lawa lafa uafa Laula me paese solo vea Le hai sena te avesea Oh La Rosa ua umoto Ua nuti Momoya inei Ole loto Faama malu ele tua puto Oe belele anganga Noi
Ole rosa oi e ola tutasi e susulugea imatani. O folinga e tu mabeli mafai e le timu o na tafi e sea. Wa wanga tausa afia loa lofa uafa atungia. Ola mepa e susulugea. Le ai sena te avesea. Oh. Rosa, que uma lucio loco. Ole rosa, que uma lucio loco. Ole rosa, sa o suina. Ole rosa, que uma lucio loco. Ole rosa, que uma lucio loco. Ole la, na momo ai, masina. Que uma lucio loco. Ole rosa, oi. E ola tutasi e susulubea imatani. O folinga e tu mabeli mafai e le timu o na tafi e sea. Wa wanga tausa afia loa lofa uafa atungia. Ola mepa e susulubea. Le ai sena te avese. Ole rosa oi e ola tutasi e susulubea imatani. O folinga e tu mabeli mafai e le timu o na tafi e sea. Wa wanga tausa afia loa lofa uafa atungia. Ola mepa e susulubea. Le ai sena te avesea. Yo e whawiwhianga mai a Shea Damako ma Shura ma DJ David le vahengo le Aoauli in o se atu le tātou teimi a sfuluiwa miru tolo toi o le tāleo le July tolu tāle tolu tua wira atu tātou tala i vai whanua e le ngata Samoa pe o le sae whaafunga yen i le July e lua i le Aoauli dei tātou siau le dawa e la talanta i po le dafua e anga i atu e piki le whanawa onga e le tuwa i wa onga i se teimi e leo toi mamau fa yasia aso le la faisi vevela o le mea la le mo mi e tātou sina me paolo fui lele baka le i lau ta vale yo la nga fui nao tātou la au i te whaitia o i le ulu ona la i le tau sanga ma le tau sanga e wana mo whaiona e koma i na i lumo lomo tapo lo te whala o fu le mo meiro ki sengi re kam ki fia iai o makua kaungari ka ura pāse se nei vaita le alunga i lunga le tau le pāse se ai vai o le wei ele tala fia o le a matalia ia whimalanga inga le company vale le Australia le Qantas mai le masino uni le tausanga fau i lona so sfurma le ono e lua au nanga fau ia le Qantas o le afa pele o na fa ngaina ai lana vale le da tausanga fau o le tasi mo le anga iantu le Samoa ia mo le tasi anga i sa o tulava mai nei au kilani anga i Gold Coast o se tasi leo fa puponga o le tautua mala o nanga fo ia lea fo a le Qantas le va le tele le Australia ia pifo ni ia na finga malanga i tausanga ua tua na iatu lorowi o le family fa mtalanga o le so yo le solidi a so valu de o tsema o le ua amatalia i ona fa tau pepa malanga a le company va le mo lana fem a finga malanga momo e amata tule le so sunma le ono o uni lua afe se fulu ma lua afe lus funma le ono ya mai fai mai o se tasi nei o awala e malanga tuile vale ya e tau fa fingo fie le mo le meo le tau pa tau fa fingo fie ya le tau vui le o fe malanga inga ya mai ua fa mo lea e tatala fa tas ia mo le no fanga tu tonu leo le Qantas i tonu o le maleva lele au kilani le tala be tu sa o le fo i vai tau o le tu sanga ia mai o se tala fia le mo tanto
e talo sia o le antau fa pa ua ne i lano le tau o le pasis i le vale o New Zealand ia ioi nei au kilani ia mo le tatu o tunu i Samoa e mo ia o le kau pa ua mai le kau voi le leo tatu whainga malanga ia a whiwhiti ai e le kai mie ti lei ai e le taimi e tuwai ai e le taimi ia e mo mia e tatu ona tau nuu au le va le Samoa kuri le va al mutele sala fai ioi ai afa pela o le e lei over ia pe luai tula le fa tali fitia toi sa markala fa maluru waku ioi o ka ko va le ku le anu ka le iva o le la anu ka se fu le lua o longo winga e o ki a ko uma ko nga maka ko fufuanga wa le mawantu la le temilena fian wait te malanga i savai ia ma ua le mawantu ai a fa yo le fa mo le fa ile so so ne ia longa winga wo ki a ko nga mole io ia langa ka ko karango i lunga de ding ia fu i lunga ku per me ka karango ia fa tango lela mo ua le no e fa pele ona tolu wai ia vale e malanga tu nei au kilani mo Samoa ai le va pela e malanga le kaya wa kaya ele fanto a malanga le kontas mai au kilani i Samoa malanga tu sa mai le asos fu male ono na le masina o uni lua fe luos fulu male ono ioi ala mere ku mai e lumari kontas le venga ko malang e mangi ku mai lu mo voile le ma wole afo ia e se kor nga kausunga fo ia e wile e ango me mafai kala le silo makua sainga ango me mafai e ai se kupe
Amai olo ole palesa le kerisimasi waulia darling why sola wow bola tamafatia ya payatu ya tewetia Manua wa bepese Maka betai Le mesia Wa manamai Tatu aleluya Maosana Wa fanamai Le pulubana Owo maai Singa oh misialanga olinga legerisi masi ole taimilea tema futai malaumana mea and relation, send salutation. Sure has the star shining gold. And this is Christmas, yes, Christmas magic. It's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. I'll be happy, happy once again. Take it away, fellas. Singa oh misialava olinga lekerisi masi ole taimilea it's my full time malaumana mea so won't you tell me you're never wrong. Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. I'll be happy. Christmas once again. Supermania la se le fanzula tūlanga sunga ia pola kui tā mai le longo o le kirisi masi whamarua tu le lima sulu tūsanga o le whianga ia le manu meia ia alo whaanga mo whamuina Samuelu ia ma le whana ia mai ia whalele I popoli taua vai tau ma loro soifua ma le langi mama uto uma le mafuta me le divaengo le Aoauli ia se me paolo koma iai Wa yo le uta ua o le koma ai le o le moe ai o ngai kokongi oe oi vale lei mai forka koma fukanga e tupu pea ia suuma Piusi
solo ini ai sitau nuula Samoa imana tua oi itai ni uma Lucia ai taunu ulo ufa moe moe Samoa yo te fo ia tu tafa atasi maoe No for bear iau te arua si mano mi
whatalawhatu lau whaafungaanga le nei tūla o le aso, alo maia o tātou telefone o tū whaatasia e lau Radio Samoa. Ua walapata ia nei le ofisa o soifua maroloina tangata lau tele, na asia le tele o no fuanga mwhaitu I Nelson, au kilani ma Otago, le mai ai o na whai o suenga o ia whaitu o lo ia le taritonunga, wa afia I le whaamai o le misela. O ia exposure sites ua whaalia e au fiai le BP Connect Richmond, Queen Street, Nelson, mai le aso sfuma le ono November, I le tu lai sefuma lima e te ai le tu lai tasi, a nga I le sefuma lima e te ai le tu lai lua. O le Eagle Bar Karangahape Road I Aukilani, November so lua sumleiva, ma le sefuma lua a nga I le afo le lua le vaveao. O le Gay Club Karangahape Road aso lua sumleiva lava o November, sefuma lima e te ai le tu lai tasi, a nga I le toe sefuma lima minute le tu lai tolu le vaveao. O le Eagle Bar Karangahape Road I Aukilani lava, I le aso tolu sefulo November, I le toe sefuma le ono minute le tu lai lua le vaveao, anga I atu le toe 5 minute le tu lai wha le vaveao. O le Gay Club Karangahape Road I Aukilani la so tolu sefulo November, toe sefuma 5 minute I le tu lai tolu le vaveao, I le 25 minute e te ai le tu lai wha le vaveao. O Hikari Te Paniaki Grant Road I Frankton, aso mo o te sema, mai le tu lai ono anga I le toe sefuma 5 minute I le tu lai iwa le afiafi. O Dunedin Public Hospital I le Emergency Department aso lua o te sema, mai le tasi anga I le afo le lua le Aoauli. Le Opsim po le OPSM Grant Road I Frankton, le so lua o te sema, mai le sefulu e te ai le tu lai lua anga I le toe sefulu minute I le tu lai wha le afiafi. Chemist Warehouse in Queenstown la so lua o te sema, mai le toe sefulu minute I le tu lai valu anga I le iwa le afiafi. Carter's in Clender Drive in Queenstown aso lua o te sema, toe sefulu 5 minute I le tu lai tolu, anga I le sefulu 5 minute e te ai le tu lai wha le afiafi. Ma Ballarat, Queenstown aso lua o te sema, ma le 5 e te ai le tu lai valu anga I le afor sefulu I le afiafi. Ua fautua ina malo siai nei e le soifua malo loina tangata anu na iai I nei no fuanga ma nei taimi ne ia vave whaafsota I atu le au nanga mo fiso swani vili atu le numero le healthline I le o valu se lau ono tasi ono. I reporti ua whaalia ai talu o na amata pepesi o le nei whaamai o le misela I le asusuma valo o ke topa o lea ua o atu nei le ono sfuru afe valu se lau tui pui o le MMR vaccination ua mai ona whaatino pe a whaatusa atu lea I le luasfuma lua afe o vai la au po doses ua whaonga I tutondo le 5 sefulu o aso a o luma na iai le aso na whaamawina le pepesi o le nei whaamai. I le tūlai mai ai o le whaalawela me matautia I la awhia o se alii ina watatui se itulou e se tasi o talavou o ia. O le ua whailo mai e ala I se report le leiti o whaawamaloa New Zealand. Le tū mai ai o se poloa inga ma le ofisa o le pule o maliu po le coroner e tapo na whailoa whaalawa I tele mai I ofisa whaasalalau o le suafa ma le tangata o maliu mai I le nei whaalawela me matautia. I reporte o leo o whaamaunia mai o leo ua pu e whaapango tā ma tā whia leo se tala vau luasfu matasi tau sang le matua. Ua molia nei le molianga o le fasio te tangata ma le loto iai po le murder. O le amatanga o le nei vai aso o leo whaamoe e tū lai ai I lumo le whaamsinonga whaitu malo au kilani. Whamawina o le ua whano le ola e tōsu ma le tolu tau sanga lona matua mai whaapea na iai se fe ese inga na tūlai mai le vā o ia manisi na iai I se tasi o tāwale o inana whao o ai loa manu anga I le ua maliu pe ona tatu iai o ia se itulou. Ta ona avatu lea li mo tonga fitinga I se tasi o whale mai tu maoti po o Local Medical Center pe ta ina maua le maliu o lea li I le whale mai ona o le tūngā tele o manu anga na fiai o ia. Whaalia na talia le pule o maliu o lo nafa malia suenga po le duty coroner ia Aoauli o le poloa inga I le talo sanga leo e au noa ma le whaalawilo ai I sui au whaasalalau o whaamaumaunga e tusai ma le nei tangata. Ta ua o le ai pea le nei poloa inga se ia pa ia le aso luasu malua o te sema. I nisi o tala o whaalia nei se tasi o no fuanga o se whale a pitanga e sulfa I atu wai I la tau o lo whea ngai masawanga. Le tumutumu ai o la tau a pitanga ai o lo va aia pele whaatupula I o a inga o lo anga I atu mo fiso swani I ni whale no no fuai.
Ma ono lea tūlanga o whaamanino mai ai ua tilo e awele to a telo tina ma whanau e api le tele o whale tali malo. Ua le ai se isi vaenga le whale le teimi nei ua toe a wanoa. Ta ua le Shine Refuge e peo na whaatautai le Presbyterian Support Northern e na o le tasi lava le moenga i le se fulu o moenga e awa noa i le anga i atua i le whai unga o le neive yaso. O se whaafita auli ua matua i popole ai lava le whaala pospotonga o lo ofea ngai ma le nei au nanga. Whaamanino mai le whaatono le Social Services ia Grenville Hendricks o le vai tau o aso fia e peo na ia le kerisi masi ma le tau sanga fau e mai tau ina i lava le tūlai mai o ia whaafita auli. Ai mai se i tūlanga maua lunga o le taungata o le soifuanga wale a ua ule whaasoa wale mawhai ai e nai tangata o na ngā whatia le tau o le tele o whale maututongi. Ta ua e lea whaatonu o nisi o vaenga po mafuaanga whetai ai ai le toa tele o ainga masauanga e au fia ai vaenga o le taungata tele o le soifuanga o le uti o mea ai tau mafa o le lea ai o ni ngā luenga ma le whainga tā tele o na maua o avano i po kalame moni fale e no nofo ai. Whaalia se tasio tina na afia i sauanga le te le ma le tāu o le fisoswani na ia maua mai i nei fale a pitanga. Ai maise le taimi na whea ngai ai o ia mwhaafi tauli masia na whanau. Whamawina o fuafuanga mga luenga whaatino o lo tele lava ina whaatupeina i fōwai. Ai o lo a ngai lo lato whinau ina ia si itia le fisoswani mai le malo. I le whaatupeina o fale a pitanga nei mō tangata o lato no. O lo mo mia le fisoswani i nei fale e mapuai i taimi a fiai i sawanga. Mai tala mulmuli e le oilonga lava na malo lo sui o le tinei mu i le atu nuu. I le lato ngā luenga le tau mawhai e tape po le tau tinei ai o le afi i to tono New Zealand. E pei foi o na iai se tasi o vao matua i Northern Canterbury i la tane lava in Bloomfield i la sona nafi na whianga iai mase mu tele. Whamawina e lima le leiva aenga le tinei mu po o Fire Cruise mai whaitu o Amberley, Pines Beach, Waipara, Wood End, Mahuru Nui, ma le lua o helikopa na tali atu e fesoswani i lea mu. Ma ua e reporti na maafua o na tupu lea mu, ona o se afi na tutu e susunu ai se la pisi, ma le manatu e lesa sao ma afi ai le telo o le vao e la tane. Ta ua fo i le whaingataa i sui o le tinei mu o na tau fiofi ma tau tinei o le mu, ono tūlanga le malo lo si ai o savili na whaalongoina ma vaia i le aso ana nafi. O tātou telefona mo le nei tūla le aso whaaftai whaafonga mai tō whaasio. Hey, hey! Oh! Le dawa whafonga le tātou turu le toi au nātu leo tātou tala I vei whanua. E le ngana Samoa I le rei Aoauli e peo na whonga nātu mataparina lea. E le whionga ia leolua I li aisha hu tulawaenga o telefo wala wala leo. Toi whaatala whātua I lea I mātua e langata I leo le whanau leo tua o ngā o le rei Aoauli mātungo fie. O lea songa fua so valu leo le masina o te sema. Tala wata maiti o ame o tua mai lea o ngā le rei aso. Se le ang pole da sai no foi le fani. E le leifa maulu spau tono le tavre veve la vili la no fa malama. Io tono le fali su yo fua onga fusida koma fa isa me ai. Ya ona va ile pe o au me onga na va tu fa il po ana ni wilo. Ya le lei. O venga le tanto talo le taulanga yentu le po ana ni mala so anta mo au kilani anto ai mo Samoa. O langa yentu le po ana nei fa mai o saviliangi mai le le tu I mantu e feololo langi mai ini si o taimi. O le maluole e il po ana nei mo au kilani spulu le fitu tikeri o le angoto le la I le lua minute te ai le afo le valu I le po ana nei. O le venga mola so antai au fa mai so ne le la I le toyo minute le tulai ono I le tai au e langi le lei se I vanga ai ia le awo ni si ro fuanga. E taimi o le tai au savili o le angi mai lea I le tai au ia mai fiololo le malu inisi o taimi. Joe whaatalo whaatua I le rivaenga o le Aoauli a inga wo me masani Samoa. O le venga le tātou talo le tau mo o tau I le so.
Tua ile malanga ia tu le poana nei. O au sa video le vai tu la o fitia ai Samoa mai au mai au matimu. E a fiaile antro ini si taimi. A o le tala fiele o yese fo tuanga po se la mtainga o fa malo si mo lau fo o mo Samoa. O la ngai antro le poana nei va mai o la antro va solo ai timu. E ai popo e a manai wila ma fai tili ono yai. O la vengo la so ante ole ante ape solo ai timu ma e ono mamafa inisi ono fuanga. O le tulanga nei pioni e wing o le tawi le so anto ai foi. E ma la so ante mo au ki lani ma Samoa. A wala fuanga fanga solo le paia ma le mamano o le tatu tano. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale sui ya ngila o le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Eva aya kula oi. Nali ua sa mai nga oia. Ei ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia. Siva mai se yo ufa a fiestia. Umai a. Ungaluenga. Pa a tau pati. Oso pelue lue mai. Susaupanga. Tete tama. Oe po oe toi ina. Uma ila. Ambi pila. Wali kama. Shaue lava. Famole mole. Veiai fo iselo matua. Ufa sina. Famisa misa. Wali tene. Shaue lava. Famole mole. Sivala ia ile musika. E famanga ia ila weva. Auli fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Au manipu. Oi mafuko fo ke au manipu. Oi a winga fo i au manipu. Boom, chicka boom, papa ooh. 5, 6, kilo, low key no. Kayla record yo. Son of the S-A-M-O. A-way, night and day. For my people, the Malo people, the Aoauli, oh my fight. Yeah, yo, my la, yeah, let's go. Sivala ia ile musika. E famanga ia ila weva. Auli fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. E ai fo i se fafa finge. Vai ma soa, fa sopa moa. Wali kama, shaua lava. Fa mole. E ai fo i se fai lele. Fai sana sefe, fa lai pankeke. Wali sunga, shaua lava. E fai lau kama. Sivala ia ile musika. E fa manga ia ila weva. Auli fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Sivala ia ile musika. E famanga ia ila weva. Auli fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata.
A whai e te lala I mangeli sa sae po unu tūtua oi, whaafafonga le mai. O lea wau fuantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua I tanu mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu, mo se avanoa o lo walo. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampania le City Car fuatusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A mantatu 5 se lausi aga iatu le 5 fe tala. Fe sota mai unia, Peter Prenanto le numera olu tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fulu lua I le se fulu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. A whaiwa umala nei tausanga I te le malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DTCL se avanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le avanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se furu tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. A wā ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mu. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Samoa mo le neitausanga o le whaasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I temi whaatulanga ino porkalame teitasi, e maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi, ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai lesus fulu 5 te sema, whangate lesus se fulu maleivo te sema, o le awhatau nuu se I lesus se fulu maleivo te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tau vanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Le was fluiva me do tene ling July tolu a felo tama tamaile de gang o le Aoauli talo fa malo soifua ma le langia ma o le wa ma ula no en tolo no atuai ele totomala danga le tai world yona la lua ina I o tara ngalu me il sunga ya Victor le wa fa tasmail de gang o le Aoauli talo fa Victor ma no ngalu Yeah, ire ya batele mal fa lo atalo patela to fa mo maro ni fa maro to wata etula holi ia fatal ko Samoa ia swang la ko na futa mai to mo to mala lo ta vale ia malo la vale wata ia to paso asala nei tulare ko ro di so ma io e sole e man ia le la au makua vela le mele wa I tanto wa ia pero wa ai ka ke mi ngoia puluma kai ale la mi ngoi me ko kai ale la wale do sin ra ke o so ai ko I le la la ia ko la va ia
o songa yo to ma isi ya la kamere ngani to sang ka ko pau ya ki kira ka ko mendenga ba ya mi yoi ya e mi se o le wa ku sol preview lo mele ka ke o ye pa le uskairi ya Victor ya ka Ai, o que eu ver com a meu ca o le ka o ye, eu ver com fai que era aí. Ah. Ja, maar lole foi ma lole twa tai. Veia solo na lua o ma sino te se ma Victor o ani vai nga ya o silafia. El po yemma ma lole tanto tu va mol. Ya fa sai con mo ma to do ya ma to ma to con que sini. Iva kasi le o rua tala li ma to va ko tiso. Le o tala lu lu sende o le tato con kesi o le LPT ya penso vi lo su valu tala iva le sene tu la tato pam o de ngalo ko swaka matano me ya ka pe tu ta vale ya lo swaka malo me ta va la tato se iva ya so te kasi ya a fa pe no la ngalo con kesi ya mo ya fa to swap ya sta fa kesi fo uma te vi to fa kesi fo la uma te vi ton la tato pam ya fa fa ngelo ta pe uchoro ka vale ki mato ko kesini ia le mato palisinia ia mato tatusi tasili mato sta makivo ia tata to ia sofia a songa le a toro ta vale a le la la ia pe pafao ia la kula mai no la ma songa le bu a le pa ta vale le lo so au ma ta vale tulang wa na ti kula ia mato spea ia va pe to mo no a malu ta vale to ia ta no na sa mo processo sani mo oi fa ke le work no lo su la doctor service lo service Ifina matenta vale a mota to wili to to yu po pai po ya o le pali lift po pas nopo o le roof wa reyos ya i te ma tu sa vale a sa pe ngai ka ukia fa lai do ma to fai na mana tu e lo suta la de ya so no como que se po wili na to fo le di pe ma tu ga ma to fa ngalo vale fare son a fa pe ko su mai ya ini le o riki o sa u a mori so ma sport ya so tanto stenes de no ta vale ya lo que mato ya sa ko ka nga so fo ma to ta vale fa ta le mo se ta vale ma to ta vale ta vale wai ta vale ta vale venga a fa pe que wai fi pa lai ta to fo wi kuma na te ta to fo wi ya se me ko le so fa ta o to a wai de mo ta pi loko o pa sa to visi mo fu yai pa la po ma ai sa le piscina sa to fo windi ile sa to ta vale ava pe to sia palai su mai ma mero le tenne dia forma ngero ten sistema palai so sa ile ma to fata male ma to fata vale man tua ta vale fota vale tuai e mo to vale ke spek ma ya ma tu ta vale tuai ma ta ma ile di ma ai dunga ava pe ai ko so ta tenga venga ya su mai ta no fu sa mo ya te sa foi mesere ta to ali to sa mo ile ta to ni ya la sende por ma ngero ten sistema para eso sai de mato fata vai a pe si tu lang ngale te me ko de ngalo ta vale fa ta wa te lo mato fena tu lang a va te pa ingo ka ko si me ka fa te lo mari ho si me ngale ta vale ne te mana o yai so lo vo i ta to fa ka o ki so si me ka pi yai lo ta vale o mana fa ta ya vile mai no mel ma te foni o i va lo ki fa so lo o ya pe te suma fo il tasi di mato di sta ma ki o le o ta o le mato farpau ia o le mato tatusi o le tasi fiti o suru pecho ta o fo po tuai se ki mea kuio mata mai sa esturi ma se pare sa dos ke lea ngai lunga na le lua suta la de bayasu a sui pa paro ta vale furi me le nga mato ia ma po tato pa makta mo tato fo wili a tato pare la po to tasi na to fito hai lunga a fa pe ke o fia pare lunga mato fai na ia ia ta ko se ki mea kuio o le lua suta la de bayasu e tato aki vo ve a delta mo e fo tenu con mi ma sin per fatta vina se loro il mato company le mato fa o mato fo le mato paresia che ma va ai caso pezza da le caso company ya vedi me mato numero o i valutati sul solo o i valutati sul solo o i fa fine fo na iso samo processo sani il mato fa ia Fofogamua fa sai da mo mato no
Manui telenga wenga o tō le ria so le sungana ya Victor wa vela voia ma whunganta mulmoli o le tūtūmala unanga le tā World and Auto Limited iona la lai lue dai o Tara lunga o Beds Road Malagasi lunga o East Tamaki Road. O le wā se antu le teimi le Radio Samoa ya lua se fulu mane lima midute o te anili tulain tolu ya ma lo le wheo le whiwa ma lo wheo le o saiva talafan tuai. Ia ilan tau ia ngā lurua I tātou ngā luenga whai taimi New Zealand. Ma lo tō il sunga ia tino la meko ma le lantou au malanga ia ma lo la vali I le ngā lue. Ia ma na ia le vevela o New Zealand. Radio Samoa Tasili mai vatolu Amo Radio Samoa Tasili mai vatolu Amo
patani Edi Lama patani Mani, ma Peretania Loma e maesa ilimano O Samoa ia sa oloto Tamasese Ua malingi loto Naitina ole mau Ua aula uina ilau Le toloto te tele Ele ai o se fefe E au solo le pongi sa Ile vao e sa ili o tama E momoli Nai alato tau mafatanga Lawaki alangona pesi o iguleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la valeta ua Ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o e niku palangi Tu maupe mamatala Nei whapongi sa o mata Seiva ai le whakolone Na lava e whai Tu la fono uma Mai malo au whatasi Se o ai a inga Na fai e papalangi E tele lava i na fetena i Matatu manga masani Samoa Lauanga nuku Ua taule iloa Lauaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi o la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleata ua, ole mau Samoa mo Samoa. Ele mawhai e vai na tenei a le alofa. Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai. Lauaki e la mona pesi o iu leo. Ele pule ni papalangi la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la malata ua. Ole mau
Oh no. Feel it for no I tell ngona mai. Oh no. No fight tili me ane ngolo mai. Oh no. Oh no. Ya fua mai maunga me sao falongo ai. Ya fua mai fo I maunga le pule la o ai. Ya fua mai oile bele mena o momo o ai. E peo fisanga o le savili ma mea e tutupu ai. Au le alofa na o alofa nei. Awa ele ai na vases wa tu salilo la le lei. Le la au tu tasi peo le funga arasi wa ma e ule matalasi o yo ta o wa tasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa tau suwe ni manu fe ai. Fo le mili wa wango tolo la. O mai le pongi sa wa tau ufi e ma fo le lei ma fala. Na ofia tofo le matang o fie. Masalo ai wangalo sunga i le fai ngofia wa. Wa o wilo le lei e ai le pelu mama ai. E tutu fa amata la o le tu mai. Wala vai o pu. Pule o e la o bele pete musu. Awa o le fua e te lulu e le to e fua mai. Le fua e te lulu e valea i lo ulu. Se savini angi mai ta umai. Oh no. Se he posse te, nga o le kufisiri o le mawhauwhau. Pi I a mau ki a oe pou ke wha a kau. O mo o mia se fuala au. O mai kalamanga se walu, se ko ai mangaku. Whainga kawa e alu, ai kuu mai o au. O umi o le miki le mawhai o ngā whawhangu. Ka ika wawa lea, fi maua o se ea. Fi maua se suinga o lea, lo whawha a pea. O lo au le lei ua a lea mamika mikanga. Pei o se mori ua susulu mai le ava. Se whawhea o mai o oe le pele, pela pe masele. Vai ki kiri mahawa, kafi e se ai umaleanga. E ku mangile lei, kalela wasi sila I le kele o mase. Lilo I le langi, mo se fe sosoangi. E maua mai le kali pe ai afu ma e kangi. Le ei se fai ngaka o ngā whamala malama. Fai mai ti o alofa ngei, o alofa ngā. Aia! Se savini angi mai ta umai. Oh no. Fianga mai au sta team BNB tana o le ngalo yen joe le va le fitu mo le van le fia na nei le ola wina tu sa o tuai le fitu aso o le kirisibasi tu sa mai na le fakasa po se mangele sai e wa foi le mai mo silsila al tatu tro le tupele na maua se tasi sa marianga le leifia maua le taimi na talai o le do fanga na talai ma le fa ingol se leni e te maua loa ia wala mai le tātou ofisa pe a whai o e ana le tupe ale ai ia lua I tue wha wau moe ai sa wai aisa o vela la Fa au laula I te lau ta mau te ni umalawa na o ta ua Whai ma wha amalu malunga a o tupu tupu a e tua So Nga e tau si ma le wha amau ni a uyo lima Ina ua le tau lau wha amoe moe ngau matua Wha au laula I te lau tama O te mi umalawa na o ta ua Whai ma wha amalu malunga o tupu tupu a e tua Nena ea, o lo tina oe Ele ai sei si ele whamani mai o ana oe Sili lo o loto male matau Lo o tuai o ai
tu E o mau tua oi ona e si I tawa tu iai Pe ole fale lava o so o se tangata o te tangi mai ai Fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai Ena e atalo faua e le toi fo I mai No E umau tua oi kuna e si I tawa tu iai E ole fale lava o so o se tangata o te tangi mai ai Fola lo saua I matai Le ai se tangata e te fo I mai ai Nena e talo faua e le toi fo I mai Nena e olo utina oe Ele ai sei si e ala famoni mai Uana oe Fisili lo uloto male matau Lo utu ai o ai e au Nena e ai le te a oe I o manatu Whaafetai mole alofana e tu Uilo ufatu Ele ai sei si le nuune e nofo I la utana Ta fefe pe amatu matalo fai suna whaatau tana Pei o mea I sa lavala Pei whaapito lona whainga Tu sa pele fia o mamai o le ainga Fai fusu anga I luma o le pa o te manaia Alu Ele ai sei si ele nuune I nofo I la utama Ta fefe pe amatua talo fai sona whaatau tala Pei o mea I sa lavala Pei whaapito lona whainga Tu sa pele fia o mamai o le ainga Fai fusu anga I luma o le pa o te manaia Nena ea alo tina oe Ele ai sei si e alo famoni mai Uana oe Fisili lo uloto male matau Lo utu ai o ai e au Nena e ai le te a oe I o manatu Whaafetai mole alofana e tu Uilo ufatu Aua, whika nena A ka foi kei miro fasi Ua fasi mo I lava ue nena Kuri ka milo ma palalasi Mau mai unga o awenga Whaapea ua o mangalo Ai au wako o a ule amu Le ai uke le kau whaarili aku se nana Whaapea ngai ka alo Ia kua ia mama Ala e sau ara kui whaalava A o ku I pe I siro Ai pe I sau ai kua mane paua Oi le aina I le au nga Ia wha moe fo ia ai laua Tintiririn sulu Unga koe tintiririn Elisa o sawa Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Professional country singer Lonzo Green was visiting his relatives. His teenage nephew Jim and all his friends gathered in Jim's house to meet his famous uncle. But there was one quiet 15-year-old boy whom Jim's parents would not allow to come inside their house. Just because this kid was poor, they treated him as a lower class and even called him white trash. When Jim told Uncle Lonzo that this boy outside had a guitar but didn't know how to tune it, Lonzo gladly offered to show him how. Since he was not allowed inside the house, they arranged to meet outside by the street. It was obvious to Lonzo that this teenage boy was embarrassed and felt out of place in a rich neighborhood. The boy's guitar was old and cheap and hung around his neck with just a piece of string. After Lonzo showed the shy teenager how to tune his guitar, he offered to teach him some songs.
The boy was so surprised and happy that Lonzo would spend 2 whole hours playing and singing with him that he started feeling confident in his own ability to play and sing. Lonzo never met that boy again, at least not face to face, for that same boy who was not allowed to come inside the house became the king of rock and roll, Elvis Presley. There's a similar true story about an even greater king who was not allowed to come inside people's homes and lives. In fact, he's the king of all kings. Yet even though he's the maker of the universe, he chose 2,000 years ago to humble himself and become a human being, born into a poor, working-class family. Most people did not even recognize him. In fact, not only was he rejected by his own people then, but also by most of us today. You know, Jesus never said he was just a good man, teacher, or prophet. He claimed that he is God himself, God the Son, who came to save us and will also come again to judge the world for all its evil. So either Jesus is a liar, a crazy lunatic, or he really is who he said he is and proved, our Lord, Creator and Savior. He wants to forgive us for all our wrongs and living our own way, and then give us his everlasting life. So won't you recognize your King today by asking him to come into your heart and take control of your life? The simple fact is, you can never have real lasting peace and happiness until you do. Just think a minute. If you'd like a free CD, Siampong mai Samoa ma le se fa va vanglo lo frank to lo wan to ile por la benda ole foi think a minute ma fa se minute se tasi le riva ngola wo le fa wo wina ya lo le fie po lo mai na wo ye lo fie lo wit ya la to mo se si ona fa po ponga ile Jamie Masani ile so anta pa anta to wo le lo na lofa ma lo na ngale
Noivo tu, amo. Wa tōpura join na mala tau mo i Samoa i le divang o le Aoauli po le foi taimi le fiafi i na o tue vanu midu tōna tāle o le July wha o le asangana o le tau tamali i le tātou mawhutanga i poto le tau tai e le taimi sasi e la aina whaantatali lava le tātou polo kalam po la le tūlanga na o iai le whaamsidonga le ana tōla po mai le tāo na leila e le Aoauli rei le July lua le na tō tasi le molima mai mori mawe onos fulma le valu le na ta ua yo ya si ka ko fa ka li le so ka yau le fiome le fionga ya li mai ya po le tulanga le anta ti mai ya le foi fa msidonga wan sil fielo to pa ia malo to mal la se upu mo sengana le to tamali le ta to ma tanga e po to le to tai le timi sa sila na ai alo fo le tua te antu lo to so i forma le ban to wala ile so anta o di si fo ye fa malanga tu Samoa ele dei vai aso ia uli masao le fa moi e manu ia tele ki wisi masi ia te uto wa muia uko o le a ko wo i Samoa lai kafe le so asu suma le met ia nga le le ia le vidi fa dua mai o fa ko rupe fa wala va fa dua o le kemia ka ngoi ia ma le kemia la le me o ngisi kemi kwa ia le yo o le ka ko fino i lu mo kan Ale fianga ia le atu sa vea malapolo kalame o langa ngai fo faiva leo te pere mai. Ka mai a tātou talama i tunu o le Pasifika malalangi saunia. Ele fale tu i a Miriama la la toa po Maria. Maruia lau singa o tutoi. O le nei fiafi. Ma ne ia le la le moe a. E tolo tolo i matautu. Ma le penisula mai molino. Le taitu so ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masavali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a oma ele mafai hanga ona ngalo le tafe mali o mai singano ono fono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a oma e mane ilana ole
pea ona lawi loa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele le ao mai mo I a Samoa Le masina se I e susulu I a Samoa lo uaturu Se I vai mafianga I e kanga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la